apple panti nedu ning pawon aw ko apoilo asanatiin zeti chana da kan ai timitu kchu ro haw mi se apple pum khat ai ne doctor hi anhlater timi kho khan rak thai tu ni te asanatiin kan du tik chan po ikan ai asia khan chungan cha than hem nak an khen than hem lo nak khate chhuater deu cha hen apple he achana chun kan du tik cha po khan kan en apoi tuklem lo asana te ka tha jang deu se medi chun ka chum kal na tha deu se hedi bentuk du a khan chun zingka a khan selo chun chuna khan aya athabik chun nat hedi bentuk mu phinat hedi bentuk tan ha khen aya khan chun atha chin zan kan I lai kan ai sia khan chun acid reflux tan ha kha chhuater medi chun natural sugar zong kha chhuater cha khan te especially diabetes angai mi jun khum chut na angai mi chala banga khan chun an sugar level te kha akai ter deu maronga khen zan ai nak en zingka ai acha deu mileng ta thange I zan ai asia khan chun atlombik na zipet ni in pathum I thana khen ai athabik ti chun apple he hong he ai chi ding hong he mi lo ding hong a hem fiber tampi cha khan hong he ai chi ding chun fun fact apple he atha tuk ko na te amu hi asai siti mi hedan table ma achane mukhat munni kam dol sol mi kha poilo chun kan khai sol mi jong kha poilo sna te tampi apple mu tampi aya khan chun achunga khan cyanide te mi achotar e kampum cha poison asai achotar Hello nandam thamo naiti akhan apple kong khakrak sim apple ai nak chun ahong ai chi athat nak kong khakrak sim comment te zonga se messenger te zon khen tlompa te a concern minen umpa zia ram ni nak le ram thum nak chun apple ahong ai hlau te pi akan ti chu anti mi kha ase ma te tlompa te fienter nak to ka vendu asia man ram ni nak le ram thum nak le ya khan chun apple ahong kha kumpal te kha kan cha khan thet lo nak te kha ruang chu ama apple ni achwa pi mi ahong kha silo inte ze rong da ram ni nak le ram thum nak ahong ai tha u akan ti si a chun ama apple ni angai mi nature ruang silo in menung ni kan tu ser mi ke tilai mo achana che tinda situation apple kha market an che te ka khan mini chodu de na sa ido de sa tiu de se tina akhan wax angka mi ma wax cha ronga medi chun akung chung lewa kham adang pu kan tila ma rong rul poi ni ai tha se tina akhan putase pesticide angka mi maronga khen menung cha thetlo nak achua pi ti ruanga khen ahong kha ai kha antimi se ama apple ni angai mi nature silo in menung ni kan kambun chom mi ruanga khan ai hlau ti si akantina kha sitimi tikha fiantar kudu mati si achon ahong ai ni le kudu chun pesticide wax ni la phone zaitin ta kutu alai tikha question than ha mati si achon apple hong zong edu kau medi chun wax le pesticide zong ti asia khan chun tol dan zaitin da control ti sia chun baking soda 1 tablespoon in can minute hlenga na chia ta lai ti in the tol than lai ma khan chun safe te in nai kho chun baking soda na ngai lo sia chun vinegar zong an can minute pasha rong chia khan safe te in nai kho ma apithni in ngai lo sia khan chun brush zong in can rush can manu akhan safety in na ai khori chung kan New Zealand dan ha hen chun man to wax tuk ta kha lo marunga khan achim okra thailo bia kha se kamma local bakni nelson baka achuak bakmi dum baka amvetu anzor mi si cha akhan a safe tuk e ma atiang kha ru okra thailo cha ase le hiban tuk te concern nei mi te kha comment zonga khan raktel lo atu bantuk in hen fienter nak thaitar nak karak to than lamangla kalo Vang Kong hay ti bentuk kha chuan kalik ai ronga
chun ngam lo leng chho ngam lo mi pong hol ngam lo te hin umma ma ti sia chen apple kham van ai pyak arong cho kalik chungi mi wang khong chung mi sulfur compound pol kha ma apple chungi mi enzyme ni khem a break down le naka anam mi van khong ho anam mi kha an tlaw to lan marong chen